Hello, good morning. Nagsubli kami dito Newburgh, dito Lawrence Farm Orchard. Apple picking. Igadutit at tao. Tagtudo manan. Gala iti prutas. Okay, okay. See you. Bye. Hello. Da kami man dito in Lawrence Farm. Malagip yun di last time may kami. Dagito ka green pa lang. Tatan, nagbalo iti kulay dan. Red. Siguro mabalinda nga ma-harvest dagito. Yan. Niktitin nagpayan dagito daduma. Tay konak manan marmar nuuyan da. Agtudtudo itata. Pero okay lang hang buhos nga todo. Gaduda ne. Dapay nagparabaw itan. Sila nagtugaw itatok-tok ti nga. Ayan. Tao mamman nga agalan. Ne. Kata sumuksok tayo ito. Anay ko. Sa bali nga ko da ito'y kulay mas red. Isuna. Maharbesan. Amuyo no apay. At dablo nga. Ribonan. Nay na, mapuno man di pasagad ko to yan. Nagadubungan na. Nagmamayat tikita na ni dahil siguro malang. Muya tadakot silyok. Goy kay. Tamang aray ko yan nang. Silyok. Da mangiwa tayo. Tahan tayo no kasano kaimas. Tapurosan tayo. Nag-fresh. Alay manan, it olyo kain, kitab dito. Kora man kita gid ida katan dapan ti kunadangan ni wan tamad ka gidda. Nagtinag di prutas dingiwa na daytoy haan nagtinag lip akam laang. Di ba? Ayan. Tinagan na ka Empire. Ne nasamit ka no. Ngalak ti may sangat kan. Empire dagito nga mansanas. Balinti agborasan. Gadadudan Idi ke last month dayjay green da pay laang. Dapay na perdin ni perdida. Ni ore dagito yung ma-harvest dan. Nagdadakkel. Nena, nagdadakkelan. Sapay no dadakkel ti alaam. Nadagsin mo ti kilo na. Gasam da. Nena, nag-iimas ni. Nagdadakkelan da. Ni, kadabtadan daga. Si Apo, Diyos ko. Taumam, mulangatan. Natatayo mga pagtudo. At pwede kaya sukinin
Nagkita tayo ti sabon na. Papaya niya, pan nakuha ni Jai. Dagtantay traktor nga para bunag naman. Ni nagdadakkelan nga bunga na ti sukini at kaira idada. Ni gagawin. Omo agala. Ti sukini da. Gara ipa idada. Gado nga bunga. Para zucchini bread. Ne di jaye ka maisan. Galan to ti maisidta. Itoy manan dapay lapat na ta kilakilaong. Tara. Nagkadot yung pick-picking. Ito yung dagijay sunflowers. Ayan. Ito yung tikwa. Therapik. May tital-talon. Ayan. Tinagapuan dyan tinagparkingan. Ayan. Ito yung dagijay pumpkins na. Ang dati nga sabong ti karabasa. Nagdidakkel ti karabasa dami. Dagito display da no Halloween. Balinda nga yellow kakas kini kakas dito ti pagbalinan na. Sunto dagitay gatangan manan nga karkarabasa nga idis sunto mga display. Itada ni ada na loomon niya doon sa umok na dibilit Yan di kita Daong mo to. Tantano da itlog na. Pukuan na to day dyan. Dalaki di umok na to day dyan. Pagaw. Pagaw Ay kuyo. Aray ko. Masamag. Amat talaan tayo di sabong nan dyan deng-deng ito dagitoy cabbage di nga babasit di may kami di last mata tandadaktal dan tantang mabalinda nga i-harvest nga lati may isang green dahito purple handa pa mabalin ag suksukog da pa ilaang nagpipintas da ayan naglawa nga kakuan kakabedyan dadtamo kita apple nakita nyo na medyo pa nagsusukog da ayun sila dalaw mis-isam kanyak nagkiisam da kanyak amin smiling cabbage nagita mo nagita apples nini gadudat ta marmar na uyan okay hintay mo nagkita di sa bali nga area ti vegetables nagitay ko ide nagitay green beans nagtubtubo da pala idi tatan gaduman bunga dan ni dasan da ito nadakastan pagmula mga kastoy na kalawa nagmayatan yay mabalin da kito'y grapes naluomdan ito sa earth Alright. Where? nagsasamit da There's somewhere where it's not gonna hurt. Nabukol na. Parang alam ko.
Mais. Mm. Well then, we'll put it on my arm. Palikaan. Indat naman na. Sumanag na mo dati may sata. Kirikos-rikos na lang. Karkalson na ka. Ay, dyan eh. Bye-bye-bayan na kada ko. Nay na. Nay na. Daytan tayo. Right. Mukbang iti grapes. Malagi po di video iti last month ay may kamitoy. Grinda pa'y dagitoy. Tatan. Naluumdan. Naman. Ne. Nabisugak saan? Nay na po nagadaw. Ni taumam nga gala. Kimriit nagango. Ni apaw. Nagpudot. Paper din to mo dagito yan. Di da mo umay burasanan. Kung sa mo magburas. Ang gado. Taumam. Damo datoy. Ba Gonna go to the apples now. Yeah. Eric Ricos na karkarison na. Oh yeah. Ndatabag. Sabi ko, Leia, if I was the owner of this, I should have like all the homeless to come here, all you can eat and all you can take. When the season is end. You know what I mean? Pagkatapos na yung harvest ko, you know? Yeah. Kasi ang dami pa yan eh, masisira lang eh. But then this is the thing. No, she's taking picture. Ano? She's vlogging. But here's the thing. Say hi. People this around this area, Hindi nga pa-ship nila dito. Mm. There's a box yeah. to take them all the homeless in different boroughs and bring them here. So good. And they all you can eat and bring them back. May di ko pumain na ka nung amin nga homeless ito. Nagburas. Kaya i-transport mo idato so. Gaduda. Amin yung data city. Nagsaya atam. Tadi masayang at person. Good point. Nakanukukwa kag vlog. She's taking pictures. She's vlogging ko na lang. Say hi ko na ko di damot nag-hi. Di may extra ko madto YouTube channel tayo niya. Yung talaga mga Enricos na di karkarison na bye-bye-bayan na dato kaubasan. Kastoy siguro ti kaubasan ni Apo Jesus. Ado di kita agburas iti ubas. Giti agtrabaho iti kaubasan na nga kung kunana ni Apo Jesus.
So nalawan ti kaubasan niya po Jesus. Di ba? Natutupay ka naglawan. Di kaubasan na po Jesus ako. Niya the green. Nga nailaok. Ay toy. Nasamit mo da ito green. Mukmuk ba nga kunti grapeson. Yeah. Hanga sidles laang. Nimimas dati purple. Namda green. Oh! Kaya nila. Ahan! Agpayapay ka ta! Oh! Sabali, nedero plano. Sabali pa payapayan na. Nila to, fighter jet. Ano yun? Payapay mo ije. Kadwan ti tao pa ya. Sabali pagdenggan ano, din no pagkapkapan ti boses. Natalipungaw. Diyos ko. Maulawak sa ti busog ko. No, dato nga tapudo na nga. Tutudo mo ata. Ngukam. Sumirip tayo. Bumalasa tayo. Ay, korek. Ow. Hindi ko. Yan. Kabalasi ako. At idog na dyan ang gana pa ijay. Kata bumalasi tayo. Pukaw-pukaw na kita katsilyo ko ito yan. Aray ko. Aw. Aray. Tinno ta sumero ka kintoy. Ayan. Ta sumirok tayo. Nakarwara ko niya kaubasan. Si Mero kakita. Ni, nagkadoo. Gasong tayo tang naglawang nga kaubasan. Manipo di jayan tita tao ijay. Ingana ijay. Nga to ijay anti kalsada idi. Ingana ijay karipulyuan. Naglawa. Masida na ito ngalog. Nagmina. Chinese watercress ko na ba. Dato'y damot da kamatis. Naluomdan. Amin nun. Di ka pa amunya puro sam. Dato'y tay, I think this is plum. And this is the cherry tomatoes. Di tay basikot po natin sa Pilipinas. Idibding kami na nagimas na gito mo. Nagsamit. Gaduda man nun Marmar no uyan. Karay balikta. Nagado. Dati mo nagijay na duma-duma nga at nagdadakila na kamatis ni pang steak, pang burger. Ito karai burang itda ni paumam mabalin la ko mati agala tibukal na dapat nakanguri itidtan ay nagimas buguungan nagituyon ni kita paumam purusan dati na kita dadadakal a cabbage kita imununang na imula hindi may kami no awan iti kutsilyom nga umay ag harvest maparot mo jay
May kaamo tapuon na. Kapapam ton ta cabbage yan. Ta nagriga nga mapungtel. So nga dapat nga dakot silyong. Siyak indran taktap ta tinang balon ti kutsilyo. Pagpuros. Ti cabbage. Apay na palalwak sa nang anti-grapes. Kasto iti nat. Ito dagi purple. Ay, mayatin ni. Ada purple nga cabbage ito. This purple cabbage is good for the heart. Very healthy. Very healthy. Which is cabbage, Matt? It's very healthy. Para iti chan. Anti-colon cancer ko nada. Aquí estoy. Na. Ito kano. Do. Nakapuro sakti. Sabong ti karabasa. Tatagala ti. Bulong ti sili. Bay ti dagayay pang tinula. Naibos mi day kwan. Nahalaki din. May titi talaga gagagara ito. Bulong tisili, nagimas. Isag po kung tumanda ito sabong ti karabasa. Ito yung dingding ito na maramdam. Pang tinula. Na mga alati mais. Adayo dato'y kamaisan nga pag naat. Gana kayo dyan. Medyo adayo paspas alata man na. Sa pekidag tutudo man. Dati ito yung mauding nga burasanan. Gawid kami itong tanay. Insip nga nan. Sweet corn ka no, sweet corn. Ne, si Shakid ti kamaisan. Baga nga tanawan ti kumaw ito. Mabasi na gito'y mais data. Tuya bangir nga puros. Pandabino ka bukal itan ni Kita tati. Masamit. Ni. Ado-ado tinasamit nga. Darakal mo tibuan na dati tata. Katingaan na. Ito may sumuksok. Aray ko. Ada makasiit. Aray. Siguro. Aray ko. Naratag siit. Ano masamit tayo. Ayun. May isa. Malak lang ti upat. Ti babalinan. Lagi tayo nagangot buok na nagito baka natangkaran mo dahil madidikita na ni nasubraan dan tinaluom nipis
Alin siguro tinam. Lima. Aray ko ulawak. Nasobra aksa ng anti-grapes. Tsaka dito. Nay, tinagan. Tinam. Stone. Oh my God. Saklab ko. Okay. Bye-bye. Kahawid akon. That's it. Hi! Binarew ko ti mais. Siyak lang agpay sa tinad ko eh. Siyak lang. Unay katipatag na ti maisan. Dain nung awit ko. Awan supo, talo tinted ng halibre. Ay, upat. That's it, guys. Bye-bye. Nagsamit kami dahito nga corn. Dahito nga mais. Ay. Okay, that's it, guys. Next time. Bye-bye.